episode ma salam pangkan thlir le chuanin Yuhao le a thian te hoin mitang ho chan chua tu bin chet an la tana riseng city chu mun tin mei chu mei al do pup pup mein puak thei chitin reng nen ari deu rem rum mai ani kha senior mazia to point water prisoner chuanin Yuhao a local don ti a hriata wangin a chak zual pathi elder third elder le fourth elder te chu kalbo pui dan a ngai tua he lampanga brother ji gui le zu san si te point pon lampanga city defense ho an lo bitum ve meka Yuhao water prisoner lutin mitang ho a chan chuaka water prisoner evil soul master lo om ho le mitang ho chu ain noi ta rep mai mitang ho pon lampanga an tlan chu puin huin an man tur soul flying device enga moza thi an lo buat sai saka an zinga chunin nan chiu chiwa tel ve lo wagin Yuhao chunin ama avakira nan chiu chiu wa zona hroi kir atuma ti chuanin Yuhao le nan chiu chiu te chu in huin part 98 po atop zui pokani kha evil soul master pakhat chunin third elderin hetiang ang hianin ami mante veng turin min ti nia awa hannin om tak mitang jing mi pakhathina kina ka thatanga martial soul skeletona ka siamang mole ruido bearbor chung hianin aloti a soizo rol chuanin alu chu alo bung moka a thian pala chunin lu pani enga ti thian pai nei te chu lo lati ani po hi akai ve veu ni turani a har chian rol chunin tungei ni atia Yuhao chunin a chingfel zuing halbo boma mitang ho chu Yuhao chunin chuin man moin helai mun atang hian chuak ro tuna chunin in him toy atia room pakhata anvalu chu thisen vel hi chuata te chunin alo bodeu nuai mai mishing in soi sakna ni ti po a hriat reng nan chiu chunin hlau thong tak chugin kanu hi din mun hloma ading ti na ni nga lo ti Yuhao chunin lungai su din mun hloma ading love kong khar chunga sono matia nan chiu chiwin kong khar anam hon churin pon lam room nen chunin ain thlau vio maya lua laia lani ti po chu chiang takin a hriat thei o me room chu a han en kwal chuanin khuma hianin anu chu phur be hianin alo muwa anuin a mu rol chunin nan chiu helai huna hianin engei lo ti rang takin helai mun hi chu san ngal ro alo ti ya an phur na te nan chiuin a fel nu chunin hetiang ang hianin a chanchin chu asoya min man tu third elder kha na pangte kan ni lai tanga kamhel thriata niya suala tlulutin evil soul master ni chauma sela chetak chuanin min treat lem lo ka taksa tanga commercial soul lakshana sawa ang maya hetiang anga min khung be hi atum deu ber mai wanei thak takin nangni a hun taka in local hlova alo tia Yuhao chu chung lampanga chunin valut vein soul crushing powder tur kha ataksa khan oma hei adam doi turtin bomb te pakhathi apea chiu khoya nge fengling a om alo ti chunin nan chiu chunin hotela alo om thu a hrila chumi lampang pan churin anni pathum chu an kal chuak vele ngala hetianga an chevel hi oeu chuanin ral khata tagin alo la thir reng mai Yuhao te ho chuanin hotel chu vathlegin fengling chu kai thua kalngal mai antum Yuhao chuanin fengling thoro kan kalwata ngai ni atia chuti lai chunin oeu hianin fengling taksa hianin athil enga mohi alo nu che chunin apuak ta dur mai Yuhao in ahun taka amhum han lova liam na emo thilpoi tura thleng lo hlo ama ero chu u feng ero an chan chiang viau thung van doi thak tak main bompuak khanin midanga kautlat achunga mi te kha hwal be vek initua lo chuak ro demon king troops kan nia kan ma in pain lo in hlan va ro tin pakhat thi alo au piap mai nan chiu chuanin demon king army ti an ni khi karin ai dein helai muni an lo thleng rang ka ti alo ti ya Yuhao chuanin an lo hnai tak main an formation hi kan thri angai ni tin a theiang angin a beileta dark golden tlom hangin pani chu an leng le deu pot nan chiuin u hi a level pa ngai ve view ma sela soul crushing powder dam doi khanin a taksa na ala tholowa a soul power te alaman chu thailo wagin Yuhao kong sil sa hianin
an kalve zel phot angai mel chuti lai chunin papakhat pa hianin gravitation prison hi alo manga noilam panga chunin an tha chiang ang reng hle hetiang anga lo dang tu hi Holy Spirit sek third elder khania dark lightning duolo tin an kau thin o khi ni khi nan chiu chiwinu chuanin alo tia ani hi Grand Solen Master level som kwale panhi ani ba ka hianin Soul Guide Master lampanga hianin Soul Guide Master level 9 ani mek bokani a martial soul hi dark lightning element din power attack system ani bo ani ba ka hianin a thian pa fourth elder netherworld duolo tia an hriat thin aming tak yu ming chu alo langa ani hi Grand Solen Master level som kwale pathum din tian meng chuanin title duolo panhi mo alo ti alo hupur puingang mai chuta third elder dark lightning duolo chuanin divine lightning sekal hi alo manga kan soi tong khanin ani hi Grand Solen Master ani baka Soul Guide Master level 9 ani boka a martial soul nena azom hianin abon thei vio mai anni panhi baka hianin Demon King Soul Army mi za chuang fe mai chu an omda lampang panin an lo la thlok zui goi te ho po an lo lang vele an ni ho po chu Demon King Soul Army engamo zat hianin an lo zui ve boka an captain Yuhao chu an ngai tu veu na in an te tur chu mitang an chan chuate himdam taka hroi chu khani sia Demon King Army engamo zatin an lo phak don ani ti an hriat churin Yuhao ruam han ang khadin in chen sang ngo tin an in chen sang hloma Rising City a chung lampanga Yuhao chu an lo hual bet ne to ang reng hle a army engmo za chunin an Soul Guide weapon thatak tak tenen chunin an lo ten fur to mai Yuhao chunin domain manga an vision ti boya in teleport chua chu atum ril ruwa dancing snow sunlight hi alo manga chu thil chunin abul hnai velami level la sang vak lo ho chu anoi som ne ang reng hle a ama ero chu meiche panhi akai tlata wang hinin anni panhi chom chuanin a in teleport theimiau si lawa an nung lampanga tanga lo bei tum tu te chu mental attack mangin a attack a noi lampanga chuanin an tla zui ngal anni pathum po chu noi lampanga chuanin an tla zui ve ngal bok mental attack amhan khanin lo dang tu anom tlat maya an mani tha tum tu te zinga evil soul master mental type an omani ti chu a hre thiam hal vat bok oyu lo lang zui zatin oyu chuanin kam huta che aloti Yuhao chuanin hre thiam lo tak main tungei ni aloti ya oyu chuanin ka u naw nu kha nangma tha ani ti ro aloti tunge ani ti chu Yuhao chuanin soizom lewak po ngai to lovin a hre chiang hal hle a mel le a piante a tong dan le a in thuam dan te a tha tak u yan nen khanin anin ang veu bok Yuhao chuanin oni e yu naw nu kha ka tha ni aloti u yu chuanin engtin ngei tha thei Soul King ve mai chawini kha lo tia chutiang anga abiak pa chunin Yuhao chunin ama chunin illusion chu amhang zewa kan soi tawang khanin Yuhao mental power hi achak vio maya mi pa ngai chung lam dei ani man mo ta ka tlan chu an tum chu dark lightning dualo hianin alo hlap leng no la vanei thak takin Yuhao chunin in dan na hi alo mang man ram dark lightning dualo chu a reaction speed po asang vio mai Yuhao chunin loti oyu chunin a illusiona kalo tang ani ti po kalo in shemhan reng hleinem ka unaw nu alaka a thi po kha a om hlia ni hi aloti a mental power hi chak vio ma sila hwal tu hi an tamba ka an chak hlom boka Yuhao tan hianin a hupur om vio mai hetiang ang hianin min dan thei in ring reng am ni tin a zamani ti chulan tir tum bik mi alo body soul fusion hi alo mang zui zata Yuhao chuin a thei top cho chuin a han beile ta tlema level him deuh ho chu noilam panga chuin an tlave phak mai tiu chiwile anu ten he na chuin ka thei top chuin kong siam ka tumanga ka siam thei vele arang lamin in tlan chuak do nia tia a bei turate hola chu an tam sia top chin reng an nei lo an lo lang zut mai
dark lightning dualo chuanin tuma ka divine lightning sekal ka soul guide weapon level 9 atang hianin nung damin an tlan chhuak ngai lo walo ti Yuhao chu van doi thak tak mai hianin alaman zui chu ti lai chuanin an chung lampang atang hianin chak tak mai in golden color thil eng hi alo thlok thla a dark lightning dualo chuanin khi thil eng chu eng thil nge ni ati rol chuanin a divine lightning sekal chu wang chiwar hianin alo thiat dar veka ri seng sitia Yuhao an beiron nam huna chuanin wang chiwar po alo thlengta Yuhao chuanin wang chiwar helai huna hianin engei lo ti reng reng alo ti wang chiwar chuanin ka omnam huna tagin ri seng sitia hianin din hun hla oma iding ti ka hre theia man mo takin helai huna hianin ka lokal mole nangma pui turin alo ti Yuhao chuanin helai mun hi chua san ro nangma nen ingkung kaina an nei chuang lo alo ti a heart elder dark lightning dualo chuanin eng anga tampo local bel ma ola helai huna hianin in thevek don tho nung damin tuma in chuak don lo alo ti ve bok anin beina sa rem rem hle an hu dewa chuanin fusion attack hi an lo buat seya han en reng reng po hianin aka hi anadon ti po a hriat reng wang chiwar chuanin chen kun asking la velia khanin vai khat ka chaw to a tun tum chu kan hung tol to don lo huai ho tu na poi mo ber chu imi chan chuate an nun na ven him hi ni ya layman tir amha ka pek che kha tu na amhang ro feitin nang le kei minin zom tira wagin I move zong zong ka mu theya dualo continent guiding star dualo continent la veng him tu re ni hi chu wang churin helai huna hianin ithi theila wanga lo ti chuta Yuhao le wang chuar te chuin martial soul fusion technique gaze at destiny hi an lo manga hemi ba ka hianin destiny judgment ti point an soi thin an vai khat attack rungot po hianin an soul power 30% vel hi a ei heka hetiang ang e me ma vai khat attack rungot point an soul power a he na chan hi he skills destiny judgment hianin a target te aloka a attack fu ani vai churin an dam chugin van doina an chunga a thleng thei an bulvelami an mel ma te chu atril hianin an tril thla sung sung mai rap thak rem rem tak hi ani rungot an ni pani martial soul fusion hi 100% in wang dongar ang thawin a in rema chu wang churin minaran martial soul fusion ai chunin achak fe don ani ti po thil chiang takani third elder dark lightning dualo churin he power hi grandmaster in vai khat asoi to khani mo hetiang ang force chak hi alo om tak tak po hi ka ring reng reng hleidem tlema level niam deu ho chu noilam panga antla sup sup mai ni chin dewa tang khanin mi zong zong fate control ang khanin a oming ka hre reng bokani alo ti Yuhao ten noilam panga an chuk chu voin ni hianin nungdamin tuma in chuak don lo uin lo tin anin beile ngal char char cholna hun po an nei lova gaze of destiny khanin reilo te bak ati tang zolo ni mo wang chiwar chunin alo ti a third elder dark lightning dualo chunin kaini holy spirit sekta hianin faith ti vel hi kan ring velo leile van power hi kan kuta omnin kan ta ni alo ti fourth elder netherworld dualo point trang trang lo khanin in pevat ula array lo ani mai alo ti ve bok nan chiu chiu chuanin captain kanu min zon bu puya ka du tho sam chu min puitlin sak toe kaini pani chu min ngai tu alola min kalsan meiro alo ti anu po chunin chutiang chuanin alo ti ve bok Yuhao chunin tuma kan hut chial wang cheu kalo ti boyanga chumi hlan chunin tlan chuadan in lo zong don ya tia Yuhao chum hundanga chunin atlan son chu ama beitu te chunin an zui ngala ri seng city pon lampang lo lagin zu san city ho tu commander te kha an lo lang ral khat la tak maya tanga khopui chum puak dur an mu chuanin so chu ri seng city ani ngei don so enga tinge so tiang thil so a thlen le tuna kan mi te ho hi kan ril ru lak pen tum jok an ni mai thei chu wang chunin khopui lampanga kan kirle watangai ni atia senior mazia to chunin lo dangin ngoi lokte tuna bompuak sa chu kan ril ru lak pen nana an kam mai po ani mai thei sin tuna lai te hi chun zom lo ni churin an thangkama iok tak tak zo ka nga lo ti senior mazia to churin a ril ru te in Yuhao ri seng city a ikirle ti na emni tunang din huna hi chuanin commander wangi chengle demon king soul army te chau hi ka hroi peng theya
eng thil po thleng sila ikir le ani chunin idam kho chu ange nge ngai alo tiril ruwa ri seng city a chung lampanga chunin an lo la ribuan buan mai an mi be ate hi an chaklom bok nen tun din huna chunin chaktum ai main dam ko chhuak tum hianin an be ani ringot an voi khat ngun ham ve ate chunin building thren khat te chu chum mokin a chimrem rum mai bok netherworld dualo martial soul hi netherworld sword ania evil tool spirit ani tin an zinga kan mutil ve pakhat meiche pakhat hi level somriat le ti ania a martial soul hi spirit of retribution ania hei hi chu soi thui vak ngai lo tura nga yang eu hoi na tha tak a phir puinu nen khanin an martial soul in anga a trenin fusion strike kha an lo la bot sei mek he fusion strike hi aka hi anat mel ang reng box sia grand solen master level la kai lo tan phei churin dan hi hupur om deuh turani ani na taka chunin grand solen master level tan po dang ding tur churin tranve fe angai wang chiwar churin he thili chuka kuta daro keiman dan din kalau tu mangatia a soul ring pasarina golden dragon martial soul 2 form alo manga eu ho churin wang chiwar kan pathin tang du nang ti pain shield level sang tak mai hi a omna lampanga churin a the chho ve boka third elder dark lightning dualo churin khu chu red dust seal tanimo engtin nge mingdu hall master ta ni sia ekuta omin inei theialo ti netherworld dualo churin in thidon tho tho sia in vahan tang lui pai e ti pain a beile ngal char char an taksa en reng reng point an chaw to ni ti po achiang hle an hu dewa chunin iu ho churin imperial swords technique unmatched absolute ic alo manga heti anga wang chiwar le iu hoten an beilet vezel theina chan po hi an ni pan hi an tang dun thiam em ema o i win wang chiwar attack atum chu iu ho jok awalanga fate technique soul azal talomang chu thil churin attack fu char char hle in aka tang po chodin thisen alo phu chuak ve zoka ama ero chu an pan hi a netherworld dualo an bei po chodin a in dan chau chu an ti thei tok riani a noilam panga chodin an thathum le dok dok thin wo yeu chodin an mental power le an soul power po tuna chunin azo trap to netherworld dualo kalau puyang che shemna na tak peang alo tia chuta le netherworld dualo chodin a second soul skills power of netherworld alo manga o yeu chodin a 6 soul skills 100 ghost roaming the night alo mang ve boka chum dum le a hring in pol he anom na vela chodin aleng chuai chuai mai ghost kan ti theitur mithi lo tho le ang chi aleilam panga chodin atam ang reng hle iu ho te chodin an bei ngal char char chunglam panga chodin ngun nam tam turu tak mai hi alo thok kwal nuai nuai mai bok ti thei nei si lovin nan chiu chiwi le anu te chodin ral khata tangin an lo thi renga song mi panhi te so an lanau pante reng nen grand solen master level launa nei mi lovin ti sonin an ma chona mi talented chungchuang van poina a than bek te an ni chenge lo ti ama ero chu an be ate hi an chak ema wangin lodang le thei ram ram ma sela nungdama chu chu thil har satak ani thungang heti lai hianin fusion strike po kha an lo charge le to a iu ho te chu a chuk zong in an lo kap thla iu ho te chu lo in dagin an thing tri ta nok mai an mela tang churin harsa an ti hle ni ti po chu a hriat thei a then hianin an then ve nga nga heti lai lai hianin netherworld dualo chodin a 7 soul skills true form of netherworld alo manga in soul kha ka netherworld sword satan hianin a thadon riau in taksa le in thuak zong zong te
kati som vekanga he kangun nam netherworld source ti chakbel nan hianin kamangang ti pain asol ring pakwana domain of the netherworld grand soul burial alo mang le a an omna lampanga churin ngun nam lian turu tak mai hi athlok thlavu vu mai wangchiwar churin adan ngei ngei angai ni ti asia aban chu lo pharin a theiang ang chun a om huna tangin alo tum ve ringo wangchiwar iom na tang khanin omsan ro iom son lo chunin ithi ngei ngei don ani lo ti iu ho chunin a thei top chuin ata na tang chun tal chu tumin a han beile a wangchiwar ma chunin a han thlok chho vele wangchiwar churin nilo iu ho ithi thei lawang alo ti iu ho chu a au chho ro ro mai They all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.